Abatura abahiriro rushozo rwibanda hanyuma yakire barukuraburwa izo bari yanyuma bazyo emirimo yabo aharushozo ru ekinjirweho abakwasirweho nabeshweka mabanga Katoma Kagongo nahandi kandaba batwire nubatimba amabare aharushozo ru no kuhingayo. The formula is very simple. Ukamoitaka abe identified. As a identified toma ngwachino atimbisitaka. Then someone in the chairman that has a report. Ukaba watajitahirize tukose intelligence yetu. Tuete mkamuita katumtumunda. Wachirewe. Baza kumutumunda, then we get to the solution. Echweke echi kitwire kiri kuterwa emyegemure erukusigaya cwekereza ebintu by'abantu kandi eki barukwegamiza emirimo etwire nekorwa harushozo. Amizi gakurgo kunamabari yonda bwera nkahi ruhero mu abantu. Munyetegereza so sustainable development ninga entunguka etakuhenda niyeje entunguke kuyamba omuntu kandi etarisire kushisha. Kireto ki kiretwa orushozo kushangara minoro hara ingatinde nyansi tine mti twasa kutambira ninga kutangira amizi kugenda speed abo kwenjura kwakwandegwa emiteji n'ebinyansi ibijege namizi amizi gagenda mpora amizi gagenda gatini itaka amizi gagenda gatine mabari. Abatura bwanyuma yo kucingwa nabona kuwe okugezaho okweshengereza bitu bikabe byabusha. Ndio mukurunda senta aho kuza kujya shashuri ibanza kandi abana nureba bariyo bagaruka amashomo twine kasente natire sente nyingi mu kwinga zona nzihiro murundi ngendo bakama banje mwatugambira ngo atwaza kurugayo nubwo twere twahingire ngendo nahura ni twera mutugambira aho turaso hati ngitwe twasasa munonga aho ko bacinge binombe kandi tie program batweza imiteje batweza nakaza payani ezo kuza konja kwaki komyurusozi. Bwanyuma yo kubakinga arushozoru orubatwire nubihentasya aba bashabirwe okukozesa programs za government okwetungura. Government ene programs nyingi zetireho kwenda kutungura abantu bayo. Hariho program y'esente z'abacyara. Esente z'abacyara numuzimanya. Neto papura. Aha. Sente z'eminyeto. Numuzimanya. Gasha kwa Timothy Mushabe.